Junu ni degree mzix mo palanges changmala jule tene diring junu ni degree menanga mixa le ngata junu lopthuk gune fia ngata jipsal langyampo lopchan sosos dechan soso gune fia mola jachisla ngaje tene skyo jistio Dr. Anwar Hussain le tene ngirang ngata coordinator juxtonong BSc Agriculture School of Science and Technology stagna le ka University of Ladakh nang ko gayong atong lechu changme sangon lata tene charlengira gasujin degree mena jule tene ang lechu changme sangon lata University of Ladakh nangkuga kaw ngatang junu guni fia nasulmal demo jikte bonok le ngata lopchan sose nangkuga ngatang yethuprang admission e fia ang lechu ngata soso bings tonok goskaps junu guni fia thop tonok ang lechu song pasang godun la kajuk skap shik thobat nang te nang ngata junu gun la ngata thejum stiwar kyong tok ang lechu song pasang tene changme sangon lata admission e chirkaw ngata University of Ladakh nangkuga dangdring dule ni noga ya admission bo tene nam tushika ngata le na tevis kola shikasa Jule, tene sangma sangallayale ngata daksa University of Ladakh na Gomarang you dapsi jogashira Gomarang for the first time professional courses regle kaw ngata BSc Honors Agriculture BSc Honors Horticulture kasa kawchi nozenale professional course no ngata daksa medical zerazox MBBS tene engineering zerazox ya LLB zerazox kaw ngata 4 years degree program in Royale. So, but then admission procedure focus shoot Kiazena. Nata Loptuk Chik Chuknis Pahala 12 pass in medical science in physics, chemistry, biology, then 50% marks in Royale. Then cartoon Loptukun Dasa exam Mabino Thala result Mabino when I play Chung and Chess in Royale. So, then course is Kangata professional, you know. Tene ngata admission po daksa University of Ladakh ki website ka notification sarte no tene ngeja kap sikte no ki ngeja inna ngeja nang compel dan la Ladakh kori na I professional course ngada thopche si skap stop sen hoyale tu ma sode chanjing no ino hoyale kasa Dr. Anwar Hussain leta ongle jungata gomarang ngata ichok so lopchan gone silche se skaps po ngatang rang e Ladakh khona na thopchis po mal demo jikong lechu jan ngata tene gyagare khak so se na ngata Ladakh se loptu gun lobjong e fiash kyo tanok ta teo ngata ongle ju ta khongwe ngata sache pap so so yot kyak Ladakh se sache paps khorang so so kyak song pasang tene ngatang rais godun la yot khani ichok se yontan gun kaw ngata practical ju pata practical khak chik chik ngata BSc Agriculture ya ngata Horticulture gun ngata ngospa thongchis lang yot tanok laglen na khongton pangleju samjik phamtok skyo nok tai chokshik ngata course gun ngatang rang Ladakh sana bingches pangle ole ta izin yo yale I course gun ta ngata gyagari khak thome na yote yale songpa sang ta ngalla chi kyak jena I ka Ladakh na meta sangalla mane dosong mang pek tang se cha osit kyak chikpa ka dukche si taldik chik chos ya ngata chache yongche si taldik chik chos tene phama gun la te juk shiat kyak king ye thuga ka sondena sile ta sila me thala ya chiche sile da chiche te ngata skala shi yono halale tene ngata yu ngati ri godun lai thopse no ngata dosong kam chache jen goyale songpa tene ngata inne ka ngata transportation facilities era chos tene ngata yote no tene ngata limited hostel facility ga yote no tene ngata facilities ena ngata chi sam facilities yote no yale lab yote no ngata washishani lab ka basic as BSc Agriculture and Horticulture la tene ngata ngaji ka well established ngata farm yote no yale research farm ka ngata daksa I course gunena oseno te ngaji ka yote no yale tene ngata philosophy na chona ode dosong bama recheno te la maje dosong pene amapo no yale ngati ka ngata pene jasik nyun daksa ngata choche si as gun no yale so pa tene ngata field ka ngata chamshik ngati ri inne kas minkani stontok guni ka ngata last chezen khala kasa gyagar chiga chana ngata gyagari azuk stontok ngata ka ngata das zera chos ngata ta am kela te sama ngata inne ka yong se last year china ngata te sama ngata field ka azuk chache laglen khongyan chima kasa khongyan chin so pa sa ika ngate ngaji ka ngata ra inne ka yutkani ngata crop chame ka stress bumang argyale baki changmaya khoi syllabus chi yunda tyota ko la bosala sombasa practically ngata chamshi ka ngata ngati ri ne ka yot ka ni chalak te sambe ka ngata stress tang chen yale kasa ngisma ngata ina ngata NEP new education policy 2020 ina ngata skill ka ngata style jemi dole kasa te ngata stress ma ri tang sen pa sombasa ngaji ka chamshi skill development program chamshi yode yale ina curriculum course ina yung pa syllabus ina
te sangma ngaji inna sachana pubs na stunde ngaji te skill sama bori diale te thungla phantos o de chacheno king atiri inde kayet kani chalak sambe ka ma ri khago chi kasa ta iwi just ma ta lasne thok ka skaps ma thop chi skap sang thop chi nokle tene nga ta daksang nge skill ju chola skill ina nga ta tene mane inde kayet kani chalak sama laps pa tene nga ta skill sal bunga ta ti ozik ma yar ki changyan chi no le ju skaps mal de mujik ta Dr. Anwar Hussain lengira tu jipsal jas pa le chunga ta junu ji ga ya lop thuk ji ga thechum ji otna tarik chachang ji gyo da he lab laboratories te gune zera choksna yang jarang e duksi phya tarik na ta hostel tarik ya yontane nga ta changme sang khak chan botene nga ta lamstun jat khan gergan ko na nga ta ladakh ne ongle chu ta gergan na daksa nga ta le pura PhD jat kan shkang yo diale ladakh pas kyang songpa sang nga ta ngatiri sache sabi khoni lapche sinole khona la samshi ka daksa suk pa juk chosiot khona ni samshi research chosiot te sama khoni ka lapche no yale songpa de phantos phanga ta thopche sinole kasale ta yang nga ta thezum shik tiu asela jat nang le junga ta kazuk shik nga ta somaji kya ngotho chik gozuk chik jat na tiu thezum junga na ta iwi kane nga lakhir kazuk shik thobin degree kazuk shik thobin tusi ka thobina he sam khane lop thuk ji kaung le ju admission lene sangon la thezum shik yong na te vis kola kazuk shik molele ta te wi gi no yale nga ta daksa cham shik agriculture university yot te sama ICR jinja Indian Council of Agriculture Research halale kasa koni guidelines हम follow जन हुआ ले मगर ICR को affiliation तंगनी agency माने मनो हुआ ले affiliation तंगन बनो तो सब जगह समझ UGC हले सोमबसंग ता ngata ICR इसी नामों जना accreditation बो सोमब खोनी rule regulations follow जो ना दिने ngata ओते अजुक्तान हुआ ले खोनी accreditation बो kasa मगर accreditation बते हो क्या कि दक्सा agriculture related ngata अजुकल university में बहुत क्या ले Yagarina Taksamani Dungek Thalchigot, agriculture related university college. The Sangmal accreditation Yutkas and ICR Metcali. So Basantana Sumchik Thalchigamani Metcali. Casa. So but they Pantoxo Yatu Mednachi Chachinozena, they ICR Grand Rigonoyale, Roham Salchazi. Casa. They will meet up Chishmani, Baking Ataika, Lakher Gunata, UGC recognized Halai. Professional 4-year degree course ngata professional degree thopchen hoyale tena chang thesum met kyale tu azuko lopto kasale ta daksa ngata BSc agriculture nang BSc horticulture ngata talone phalang othot jata nok manglo juta PG fya yang ngejana circa ya tarik shigotonali PG fya yo diale ngaje te azuko tarik chu siot ngaje PG fya MSc fya ngaje admission chachin diale baki PhD fya ngaje ka process dulin yo diale admission chochesi tene spera chinga tiong zero washirap ki ladakh jina ta le kargin iska no khala ngaje I school po ya ngaje college sospo jagang is le teno ya agriculture le aji kargil le aji tene intake capacity jina BSc agriculture if ya issue tene BSc horticulture if ya issue le 2020 intake capacity no ya le tene ozushino madam kasale tene ngata Dr. Anwar Hussain le ta daksang ira ong le chu ngata jipsal ti mola jats pa ngata lopchan gone skol la le chu ta tene jinda chukni spir gyuk starung matho da yot na te guna ngata admission len nyan ten wale daksa admission len kasa chizana daksa supa daksa all over India na cham singata entrance chache jot te sama result ma bi ang azuko notify cho sare no yale tene thore entrance tang selting admission choche se time ikai ngata khoi azuko 12 pass physics chemistry biology then 50% marks na then te un langata azuko nyanche no yale admission ne nyanche no kasale Dr. Anwar Hussain le ta I chok singa ta lobjong ja testing ne lasne thok pe skaps tene junu gun la ka zukshi gotenok le nasa agriculture ina mane skaps mangbo ten yale songba nasa ngata department of agriculture ina yon ngata graduation ya MSc chosilting na ngata AEO agriculture extension officer junior agriculture extension officer jana chola ngata BSc horticulture ya MSc horticulture chosilting na horticulture development officer tene horticulture technician jera chos tene ngata bank ina yon chinle agriculture field officer jenchang tene ngata te chola NGO mangpena yang agriculture related scope yon chinle tene ngajara anne ka daksa ngata you daksa ta faculty choshi no patio chunmo chachina tene ngata tena mane absorb mangbo chacheno yale assistant professor post mangbo waseno tene ngata KVK samme ngata subject matter specialist waseno tene ngata yang tene na project mangbo doli diale te samne absorb chacheno yale
송바산 이나 ngata scope med kyak exercise azuk men royale nam chik azuk advertisement na titena scope man yote no royale tene ole ju ta ngata PG sirka ote umala just ne jana lagli ne na khongchen yang ngata PhD izat khano no ju ta PG philok ne jate yot nang tene ta ngata dakse ka PhD yang ngata jaden nyan nang dik no le chu kasa tene dakse I ngata loji BSc agriculture BSc horticulture ngata lakhir bon namste tene yang ngata jik tene ka khak ku ji ke na indo gyagari ka khak ji ke na chat nang tene ngata yang admission yang ngata sil nyan teno khalale nyan teno le teno chang thesum met ke reale kazuk shik ladakh sena jese gyagar na chosi se ika admission nen nyan no zena tyang nyan chen reale yang ngata ika silde philoga admission cho chen zena tyang nyan chen reale tena chang thesum met ke dene ngaje ka daksa MSc PhD fiya ngaje chi sangma thabding yo diale chi sangma facilities yo diale 송파 데나 장 태좀 자체는 Dr. Anwar Hussein le changbe sang le jong ata thezom chokshik jinang phamagune nga tangra ladakh la sila jenata chi sangma chachang jigyo da he chaldane gergan jigyo da he zirkan jikkyang yong do pang le ju jan nga ta ladakh ne philog jiga lam chukat na dosong ma mang pujik song pasang chaldane yontan jik thoba do samkhan jik martok song le ju jan I ka nga ta loptugun yote stasto gang jat nyan tenok pa kazukshik mole ne thokpeka odena ngala ju chokla ya pamagun la ozukshik serke glosong ki thugu sile te silamet ya philo asonde thun yang last tokpena azuk chami da involve chami dale te azuk po serkapat lushes men hoyale nato ko chache jeno college la phido ko yongche jeno ra kampeda la lushes jeno tene ngata gosdomi ngata azuk po professional course hoyale mane khas kar ngata ikange stress bote otan ki ngata inazugi BSc ya BA graduation chikjasang logic theba tangsi halai inazi lo sumi onpa logic theba tangsi dene BSc agriculture bu chemi chole BSc horticulture chemi cho sompa ote no yale ngata chang thesum met kakle dena tene Dr. Anwar Hussein le ta ongle chunga ta daksa degree music senior khane junu laptop jige te o cha do pangle jota ive thokpe ka ma gyus chachi se fianga jikjiga ti acha chi ra jikjik tanga po del za che jak samat na ongle chu ya university khoranga shkyot nyan te no ga ya ngijaranga website khachang jigyo te nokle naksa ngaja University of Ladakh ki nangku songpasang University of Ladakh ki website ke yo te no yale songpasang yang te nang yang ata chichiga ti ko se jak detail ti ko se jak iskola mangari jusa ko se jak zena tene ngaji laskunga del zat na diksin no yale stagna ngaji campus no ko tene kargil la ngata kurba tha no yale te te ngi ke ngata mangari jus chogen che no le sukadla ti chodo donne kasale tene dining ongle jonga ta jipsel jate Dr. Anwar Hussein lengerai tene ngata BSc agriculture nang BSc horticulture bunga tangrang University of Ladakh nang kuga ngethup rang othot song tanok ta rewa chun tene junuma mangpu jige tene rangrang es gudun la yot khane ngata yontane scaps bolene nongle chu diringerai jipsel mola jats ngerang tene BSc ngata coordinator BSc agriculture School of Science and Technology ka ngata stagna le ka University of Ladakh nang kuga yong te ka ngerang tene ngata chakla jat nang yot tanok diringerang tene studio naskyo just two sphinx te thugje jule
Teenager